Sve imaju ravnu kosu, sve su speglane ili sve imaju valovitu kosu, imaju istu boju ruža, iste cipele, iste čizme sa biserima što su sad sve nosila u zimu. Znači to je jednostavno nešto što se provlači iz straha da ako budeš svoj nisi dovoljno dobar. Volimo raditi odjeću koja je izrazito nosiva, koja je svakodnevni pret-a-porter, koji se može koristiti u mnogim kombinacijama i koja nije usmjerena samo za nešto tipa event ili vjenčanje ili neka posebna prigoda. Mislim da je doba u kojemu dizajnerski proizvod košta previše je prošlo, da jednostavno danas ljudi nemaju ni afinitete prema takvim stvarima i da si ne mogu priuštiti. Jednostavno kad podvučeš sve, ljudi nemaju toliko novaca da mogu izdvojiti za jednu haljinu 2500 kuna ili čak i više. I u tom nekakvom razmišljanju mi smo napravili našu razdjelju stvari već u samom procesu proizvodnje, tako da nama recimo najskuplji komad u ovoj sezoni je 1200 kuna ako se ne varam. Ja sam cijeli život okružen na sreću sa toliko inspirativnih žena, počevši od moje mame nadalje na moje prijateljice, da je moja dužnost da ja njima sa svojim radom osiguram sve što mogu da se one uvijek osjećaju super i sređeno i prekrasno, kako god one zapravo žele. I ako mi napravimo odjeću koja samo postoji na pisti u veličini 34 ili 36, ta odjeća ne postoji. Odnosno, u tom malom fragmentu ona je isključivo zabava za pistu i ona je isključivo inspiracija za neki styling, za editorial, ali to nije nešto što će bilo ko na kraju nositi na ulici u svakodnevnom životu. I kad sam to shvatio kao nešto što ja ne želim, odnosno želim u nekakvom novom segmentu našeg brenda raditi, onda smo podvukli sve to skupa i zaključili da je bitno da svaka žena bude prekrasna, što mi nudimo kao mogućnost i zbog veličina koje radimo, i zbog naravno izbora modela kao što je Lucija Lugomer za prezentaciju samu na reviji, jer mislim da je degradacija, bilo kakva degradacija, najveća glupost koju je ljudski rod smislio. Svako mora njegovati svoju individualnost i da ne treba uopće pratiti trendove, da trendove možeš samo iskoristiti ako ti oni nadopunjavaju sa svojim vizualima tvoj postojeći stil i da onda možeš nešto ubrati i ako je to u trendu pa si kupiš to i onda to nadopuniš na svoj bilo kakav stil da imaš. Međutim, kod nas je generalno problem da svi žele izgledati isto, jer se boje da ako neće izgledati isto da neće pripadati nekom društvu, da neće pripadati nekakvoj maloj grupici i onda jednostavno imaš klonove, da kad je jedan uzorak u trendu sve su cure u tom uzorku, čak onda taj uzorak ne pokušavaju interpretirati individualno, nego to je doista sve repeticija, tako je. I tu vidiš da zapravo dolazi do toga da one uopće ne poznaju sebe, ne poznaju svoju konstituciju, nego naprosto idu slijepo za tim misleći da će ona izgledati nepotrebno, misleći da će izgledati kao cura sa reklame ili iz novina, što je potpuno nepotrebno. Vidim da kad dobe neku temu u kojoj nisu sigurne ili me nešto nepoznato, da neke ili stvarno prihvate i desi im se ta promjena i karakterna, da one sebe vide u nečem novom ili naprosto ne prihvate. Prošli dan sam imali curu koja je bila tema pastel, no ona je bukla maslanasto zelenu haljinu i sve je uvjeravala to zimski pastel. Znači to je nešto što ne postoji. I ona nije izašla uopće, ne mogu reći svoje zone udobnosti, ali mrzim tu izjavu, to mi je stvarno nešto što je strašno. Ona jednostavno nije sebi dala priliku da proba nešto i da možda procvijeta u nečem drugom. Imali smo još proglašenja, rekao sam, kao bilo bi super samo da si stavila tanki remen, imaš tako super struk. I ona je bila u šoku, ja imam super struk, kažu, imaš super struk, zašto nisi stavila tanki remen? Pa da, zapravo sam trebala. I ona nije ni svjesna toga da ona možda... percepcija sama sebe zapravo. I sve polazi iz toga, ako sebe ne shvaćaš onako kako jesi, onda se ne možeš prihvatiti, ne možeš uopće raditi s tim.